ni igihugu giherereye mu Burayi bwo hagati. Ni igihugu gifite imico yihariye ugereranije n'Uburayi bw'uburengerazuba. Mu migenzo y'abanyapolonye bubaha cyane inyoni yitwa kagoma. Lech, umukurambere wa Polonye, bivugwa ko ari we washinze Polonye, nkuko tuvuga ko Gihanga Ngoma Ijana ari we wahanze u Rwanda. Urutubona Lech ngubwo yari ari guhiga, yabonye icyari cyari inyoni ya kagoma yera. Amaze kureba iki cyari, yabonyemo kagoma. Imirasire y'izuba ngo yaturuka ku zuba ritukura yaguye ku mababa yanyoni ya kagoma, ku buryo bigaragara ko yuzuye zahabu. Kuva icyo gihe iyi kagoma yarayishimiye maze ahitamo guturaho. Ashyira kagoma ku kirango cye kuko yatangajwe n'ingufu z'iki gisiga. N'ubu nicyo kirango cy'igihugu cya Polonye. Umunsi w'abakundana dufata nka Saint Valentin wizihizwa buri mwaka mu kwezi kwa Gashyantare. Mu gihugu cya Polonye bo bawita Kupara cyangwa Wajnacki. Bakawizihiza tariki 21 Kamena. Biba ari no ku munsi mukuru wa Mutagatifu Yohani Batista. Abagabo basimbuka hejuru y'umuriro, abagore nabo baza bizeye guhabwa indabo. Ni indabyo zifite buji zitonekwa ku ruhande rumwe rw'umugezi, bakagira aho bakazishyira mu mazi zikareremba. Uruhande rundi rw'umugezi ruba ruhagazeho abantu. Iyo uraba uruje rugusanga aho uhagaze ngo uzagira amahirwe mu rukundo. Niko mu gihugu cya Polonye babyemera. Ikindi wamenya kuri Polonye nuko iyo ushatse umugore ukomoka mu gihugu cya Polonye, amazina yahawe n'ababyeyi ayasiga iwabo, agahita afata izina ryawe. Nta mugore ugira izina mu gihugu cya Polonye. Urugero, ngewe Nsengumukiza nshakanye n'umunyapolonyekazi witwa Ojesko, yaza agahita yitwa Nsengumukiza mu gihe cy'ubuzima tuzamarana cyose. Ndabasuhuje inshuti zacu, mwenzi ko mwihebeye cyane gahunda y'umusportifu w'icyumweru. Nababwiraga tumwe mu tuntu duke wamenya ku gihugu cya Polonye. Aha ni duke ariko ndabizi ko abenshi iyo bavuze Polonye wumva Robert Lewandowski, izina rimaze imyaka irenga 10 rivugwa ku gasongero ka ruhago y'isi. Iri murarizi cyane simbishidikanyaho, ariko birashoboka ko hari ibintu byinshi utajya umenya ku buzima bwa Robert Lewandowski. Robert Lewandowski wumva yabyirutse ate kuba inyenyeri iri kumurikira abandi muri ruhago y'isi, byo abikomora hehe? No mu sportifu w'icyumweru. Ubwo nari mfite imyaka 6 nakundaga cyane Roberto Baggio. Aho natangiye kumukundira ni mu gikombe cy'isi cyo mu 1994. Ubwo nari mfite hagati y'imyaka 10 na 14, umukinnyi nafataga nk'icyitegerezo yari Alexandre Del Piero. Nyuma umukinnyi wanjye w'icyitegerezo yaje kuba Thierry Henry. Byari byiza, nakundaga cyane kwitegereza uburyo yatsindaga ibitego, akaba ari we nigiraho. Se umubyara Christophe igihe kinini yabaye champion wa Polonye mu mukino wo gutegana uzwi nka judo. Yanabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru, akina mu kipe yitwa Hutnik Varsovie. Mama we Iwona yabaye umukinnyi wabigize umwuga muri volleyball. Inzira na mushiki wa Rwanda witwa Mirena nawe yahisemo, dore ko ari umukinnyi mu gihugu cya Polonye mu mukino wa volleyball. Ibirenze ku muryango w'abasportifu wabo, urukundo rwe yanarwerekeje ku mukinnyikazi ikirangirije ku isi umukino wa karate. Umufasha we Anna Lewandowski yegukanye umudari wa bronze ku isi mu mukino wa karate hari muri shampiyona y'isi mwaka wa 2009. Binavuga ko biriya bitega atsinda ibitego by'amafiyeri, atsinda yazamutse mu kirere, agakubita umupira mu kirere, abitozwa umunsi ku munsi n'umufasha we. Umufasha we usanzwe ari igihanganye mu mukino wa karate. Uyu mufasha we uretse kuba igihanganye mu mukino wa karate mu gihugu cya Polonye, asanzwe n'umwarimu wigisha imikino ngororamubiri mu gihugu cya Polonye. Akaba ndetse afite na business yindi bakorana yo kubaka amazu bakayagurisha. Yavukiye kandi abyirukira i Varsovie. Intambwe ya mbere muri ruhago yayitangiriye mu ikipe itarizwi cyane, ikipe yitwa Partizante Leszno y'i Varsovie mu gihugu cya Polonye. Mu 1997 yerekeje mu kipe ya MKS Varsovie, ayikinira imyaka 7 mu bugimbi bwe. Nyuma yaje no kwerekeza mu kipe ya Delta Varsovie, anazamurwa mu kipe ya mbere icyo gihe, atsinda ibitego 4 muri uwo mwaka. 2006-2007 Robert Lewandowski yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cya Polonye. Icyo gihe yari yatsinze ibitego 15, anafasha ikipe yakiniraga Zinitske Pliskako kuzamuka mu cyiciro cya kabiri. Sezo ye ya mbere ni ikipe mu cyiciro cya kabiri nabwo yabaye watsinze ibitego byinshi muri shampiyona, atsinda ibitego 21. Mu kwezi kwa gatandatu 2008 ikipe ya Lech Poznania ifatwa nk'imwe mu makipe akomeye mu gihugu cya Polonye yaguze Robert Lewandowski ku giciro cya $1.5 miliyoni y'amafaranga y'ama-PLN akoreshwa mu gihugu cya Polonye. Muri ibi bihe mbere yo gusinya ikipe ya Lech Poznania, umu-agent we Cezary Kuchariski wanabaye umukinnyi mu kipe ya Sporting Lyon mu gihugu cya Espagne, yashatse kumujyana mu gihugu cya Espagne muri iyi kipe yari izamutse mu cyiciro cya mbere.
nyuma y'imyaka 10 ikina mu cyiciro cya kabiri, ariko ikipe ya Sporting Lyon yanze Robert Lewandowski ngo yavugaga ko nta mpano y'umupira w'amaguru imubonamo, bityo atari ku rwego rwo gukina mu gihugu cya Espagne. Nyamara byirengagijwe n'abubatsi byagiye gukomeza imfuruka handi, nkuko tuza kubibona muri gahunda y'umusportifu w'icyumweru. Intangiriro ze muri Lech Poznania ni ukwezi kwa 7/2008, hari muri raundi ya mbere ya UEFA Cup mu mikino y'amajonjora, ubwo bahuraga n'ikipe ya Kazan yo muri Azerbaijan. Muri uyu mukino batsinze n'igitego kimwe ku busa ariwe wagitsinze. Muri shampiyona ya Polonye izwi ku izina rya Ekstraklasa, umukino wa mbere bahuriyemo n'ikipe ya Beersheva yatsinze n'ibitego 2. Aha kandi yarinjiye mu kibuga asimbuye. Mu mwaka wa mbere akina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Polonye, yaje ku mwanya wa 2 mu batsinze ibitego byinshi. Ku mikino 42 yakinnye icyo gihe yatsinze ibitego 18. Inshuro yakurikiyeho niyo watsinze ibitego byinshi muri shampiyona, anafasha ikipe ye Lech Poznania gutwara igikombe cya shampiyona 2009-2010. Umutoza Sam Allardyce kigiye mu mwaka wa 2010 yavuze ko Robert Lewandowski agiye kuza mu gihugu cy'Ubwongereza mu kipe ya Blackburn Rovers. Gusa mu mwaka wa 2010 iruka ry'ibirunga rya Eyjafjallajökull mu gihugu cya Islande ryatumye ingendo z'indege mu gice kinini cy'Uburayi zihagarara. Aha nta ndege ishoboraga kugwa ku butaka bw'igihugu cy'Ubwongereza kubera ibicu byari byinshi ku mugabane w'Uburayi mu kirere cyaho. Ibi byatumye abura uko ajya kurangiza ibiganiro bye n'ikipe ya Blackburn Rovers. Ubwo iruka ry'ibirunga ryari rimaze kurangira, ingendo zasubukuwe, havuzwe ikibazo cy'ubukungu mu ikipe ya Blackburn Rovers. Ibi byatumye Robert Lewandowski wiswe Robert Nasumubyara kugira ngo byuza azajye gushaka umugata handi mu Burayi bimworohere, cyane ko amazina y'abanyapolonye agora benshi kuyavuga. Iki gihe byatumye aterekeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibihe byiza ariko byari biri hafi kuza kuri Robert Lewandowski. Uko Robert Lewandowski yerekeje mu gihugu cy'Ubudage, aho yaje kwigaragariza cyane, agera ku gasongero ka ruhago y'isi, ahinduka umwami wa ruhago y'Ubudage bidasubirwaho. Mu kwezi kwa gatandatu 2010 bigizwemo uruhare n'umutoza Jurgen Klopp, Robert Lewandowski yasinye imyaka 4 mu ikipe ya Borussia Dortmund kuri miliyoni 4.5 by'amayero. Akihagera nubwo atabanzaga mu kibuga, imvune ya Lucas Barrios iramufashije cyane, atangira kwa amahitamo ya mbere ku mutoza Jurgen Klopp. Ku mwaka wa mbere akina mu gihugu cy'Ubudage yatoye nk'umukinnyi w'umwaka mu gihugu cya Polonye. Tariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere 2012 Borussia Dortmund yanyagiye ikipe ya Hamburg SV ibitego 5-1, ica no kuri Bayern Munich yari ku mwanya wa mbere muri shampiyona. Uwo mukino Robert Lewandowski yatsinze ibitego 2, anatanga assist 2. Ndavuga imipira avuye mu bitego kuri bagenzi be. Yanongeye gufasha ikipe ya Borussia Dortmund gutsinda Bayern igitego kimwe ku busa ku mukino watumye ikipe ya Borussia Dortmund ijya ku mwanya wa mbere, isiga Bayern Munich n'amanota 6 ku rutonde rwa shampiyona. Ku mwaka wa kabiri akina mu gihugu cy'Ubudage yarangije ku mwanya wa 3 mu batsinze ibitego byinshi, yari afite ibitego 22. Ibi bitego yatsinze umwihariko wabyo nta penalty nimwe yari irimo. Ibirenze kandi yaranatanze imipira 6 yavuye mu bitego kuri bagenzi be. Ku mukino wa nyuma yo sezo ku gikombe cya DFB Pokal cyangwa igikombe cy'igihugu mu gihugu cy'Ubudage, banyagiye Bayern Munich ibitego 5-2, harimo ibitego 3 bye. Icyo gihe yarabashije guhesha Dortmund ibikombe 2, igikombe cya shampiyona n'igikombe cya DFB Pokal, ndetse mu gikombe cy'igihugu niwe ufite ibitego byinshi, aho yari afite ibitego 7. 2012-2014 Lewandowski yamenyekanye cyane ku mukino wa Champions League muri kimwe cya kabiri, ubwo banyagiraga ikipe ya Real Madrid Los Blancos ibitego 4-1. Muri uyu mukino yatsinzemo ibitego 4 wenyine. Yaranabaye umukinnyi wa mbere ubashije gutsinda ibitego 4 mu mukino wa kimwe cya kabiri cya Champions League. Iki gihe bagize kuri finale bahatsindirwa n'ikipe ya Bayern Munich ibitego 2-1. Uyu ni umukino watangiye gutuma yifuzwa n'amakipe akomeye ku isi, Bayern, Real Madrid n'ayandi. 2014 kera kabaye Robert Lewandowski yerekeje mu ikipe ya Bayern Munich. Umukino wa mbere muri iyi kipe yawukinnye tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2014, hari ku gikombe cy'uruti ibindi mu gihugu cy'Ubudage, ubwo batsindwa n'ikipe ya Borussia Dortmund yahozemo ibitego 2 ku busa. Ageze muri iyi kipe yarahiriwe kurushaho, maze atwara ibikombe bitandukanye. Amaze gutwara ibikombe 6 bya shampiyona ari muri Bayern Munich, kandi bikurikiranya ibikombe 3 bya DFB Pokal n'ibikombe bya Super Coupe 3. Ibiramambo akizeho n'igikombe cya Champions League atagiraga mu buzima bwe. Mu myaka 6 amaze muri Bayern Munich
inshuro 5 zose yatwaye igihembo cy'uwatsinze ibitego byinshi muri Bundesliga. Uyu mwaka by'umwihariko niwe yatsinze ibitego byinshi muri shampiyona, ibitego 34. Uyu mwaka muri Champions League naho ashoje ari ufite ibitego byinshi, yatsinze ibitego 15. Ibitego kandi yabitsinze ku mikino 9 gusa yakinnye, ndetse yanatanze imipira 5 yavuye mu bitego kuri bagenzi be. Nta gushidikanya ubu bakubajije umukinnyi wa mbere ku isi mu mwaka wa 2020 ntiwazuyaza kuvuga ko ari we. Ni kuki turi kuvuga ko Lewandowski ari uri imbere ku isi kuri ubu? Nyamara twari tumenyereye kubona Messi cyangwa Cristiano Ronaldo. Lewi yateye mu izamu imipira ku kigereranyo cya 79%, mu gihe Messi yateye mu izamu imipira yabonye kuri 56%, naho Cristiano Ronaldo atera imipira yabonye mu izamu kuri 68%. Messi muri Champions League yagize uruhare mu bitego 6 mu byo batsinze. Ronaldo yagize uruhare mu bitego 4 batsinze muri Champions League, mu gihe Robert Lewandowski yagize uruhare mu bitego batsinze inshuro zigera kuri 20 zose, harimo gutsinda ibitego 15 n'imipira yahaye bagenzi 5 ikavamo ibitego. Abenshi icyo bahurizaho nuko yarakwiriye kwegukana igihembo cy'umukinnyi w'umwaka ku isi, Ballon d'Or. Gusa ibyago kuri we byabaye COVID-19. Uyu mwaka France Football yakuye igihembo cya Ballon d'Or, ntabwo kizatangwa. Umwanya mwiza yagize kuri iki gihembo ataratwara mu buzima bwe, ariko bivugwa ko yarakwiriye nubwo yazaga ku mwanya wa 4 mu 2015 Guardiola babanye muri Bayern Munich nk'umutoza we. Ni umwe mu bakinnyi bakomeye natoje mu buzima bwanjye. Iyo ari ku meza, iyo aryamye, iyo asinziriye, yaba niyo ari kugenda, igihe cyose abatekereza akazi ke. Ntabwo apfa kuvunika kuko igihe cye akimara atekereza ku mafunguro afasha umubiri we n'imyiteguro izana impinduka mu kibuga. David Alaba bakinana muri Bayern, banatwaranye igikombe cya Champions League. Ni umwe mu bakinnyi beza, ashobora no kuba ari rutahizamu wa mbere ku isi, atsinda ibitego byibuze kuri buri mukino. Ntekereza ko nawe akwiriye gushyirwa mu ba mbere ku rwego rumwe na Messi na Ronaldo. Robert Lewandowski ku mugabane w'Uburayi n'ikipe y'igihugu ya Polonye amaze gukina imikino 112, atsinda ibitego 68. Mu marushanwa y'amaklebe i Burayi amaze gukina imikino 110 n'ibitego 71. Mu gihe tubaze muri shampiyona n'indi mikino n'amakipe yagiye akinira amaze gukina imikino 507 n'ibitego 352. Lewandowski tukubwira uyu munsi ntabwo asanzwe, ni ikiragano kidasanzwe. Niwe ufite umuhigo mu gihugu cy'Ubudage wo gutsinda ibitego 5 mu gihe gito. Ibi igeze kubitsinda mu gihe cy'iminota 8 n'amasegonda 59 hari 2015 ku mukino bakinaga muri ikipe ya Wolfsburg. Ni nawe ufite umuhigo wo gutsinda ibitego 3 hat-trick mu buryo bwihuse mu mateka ya ruhago y'Ubudage. Ni hat-trick yatsinze mu gihe kingana n'iminota 4 gusa, hafi ku kigero kingana n'umunota byibuze. Robert Lewandowski kuri uyu mukino yatsindaga igitego. Ese ko akora ibi ikipe y'igihugu ho ahagaze gute? Baca umugani ngo inkingi imwe ntigera inzu. Ntabwo bihamye mu ikipe y'igihugu ya Polonye afite, kuko nta bikombe yigeze ahatwara. Gusa gutsinda ibitego byo n'ubundi ibitego ntasiba kubitsinda. Niwe umaze gutsindira ikipe y'igihugu ya Polonye ibitego byinshi, ibitego 48, akaza ku mwanya wa mbere. Robert Lewandowski tukubwira ibye kuri uyu munsi muri gahunda y'umusportifu w'icyumweru. Akunda akazi ku buryo budasanzwe. Kubera gukunda akazi, umunsi yari busezeranireho n'umufasha we arangije gusezerana, aho gukomereza mu birori nk'uko abandi babigenza, yahise yigira gukina mu kibuga. Ikipe ya Borussia Dortmund yari ifite umukino wa shampiyona kandi nta kiruhuko yari yatse. Yagiye gukina uyu mukino anatsinda igitego. We n'umufasha we Anna Lewandowska babyiranye abana babiri, Clara Lewandowska wavutse 2017 na Laura Lewandowska wavutse 2020. Bombi n'umufasha we n'abakristo gatolika bakomeye, ndetse bivuga ko akenshi bajya gukora umutambagiro mutagatifu i Roma mu cyanya cyitiriwe Mutagatifu Petero bakajya gusenga. Biragize Imana kenshi mu buzima bwabo, ndetse anavuga yuko ibyo ageraho byose abikesha Imana no gusenga. Nguwo Robert Lewandowski, umukinnyi wa mbere ku isi kuri ubu.